Dragi zemljaci, iza naših leđa je naselje Stari grad, općina Prijedor, koje je također proteklih dana zahvaćeno katastrofalnim poplavama. Ovo je samo jedno od mnogobrojnih naselja Prijedorske opštine gdje je rijeka Sana napravila velike probleme. Rijeka Sana, ali i ostale prijedorske rijeke koje su se izlile. Zahvaljujući vama, još jednom ćemo prošetati Prijedorskom općinom, vidjet ćemo kako je u poplavljenim područjima i naravno, zahvaljujući vama, obradovati ove ljude od kojih su mnogi izgubili gotovo sve. Ida Mustafić, nalazim se u Prijedoru, Rode Šrakića broj 4, Tukor. Situacija, evo vidite i sam, šta da vam kažem. U vašoj kući nema nikako namještaja? Ništa. Ništa, izlazili smo, bježali smo sa nepokretnim vidom tamo kroz prozor. Ovdje smo imali jedan stovan. Kroz ovaj prozor smo nosili vida nepokretna. Tamo neku vosnu smo imali. I njega da odnesemo gore na gornji sprat i onda ja i djeca i šta da kažem. Evo, kao što vidite ovdje, stvari iskuće su izbacili, to je bilo sve unutra, znači voda je bila nekih 80 cenata u kući, vodovi su isto otišli sve, znači sve uništeno tako i kod ostalih isto, kod većine ovdje oko, evo vidite blato, tu možete snimiti kameru koje je ostalo posle, to je tu. Ovo je naselje Tukovi. Grozno je da se ne može gore durati. Baš pregrozno. Nemam više, sve sam izgubila. Rat mi je odnio šta je odnio, što sam skućila sad opet. Isto. Sine, nemam riječ nemam. 74. mi je godina. Ja više nisam sposobna. Nisam sposobna više ni da pomaknem nešto, a ne da još kući mi pravim. Razija, kako dalje? Nemam pojma. Posle će mi, rekli su mi nešto malo poslati, ali to sve nije dovoljno. Ja nemam na što sjesti, nemam frižider, nemam ništa, ama baš ništa. Sve sam imala, sad nemam ništa.
Da, evo mi smo došli ovdje zahvaljujući našim ljudima iz fondacije Bostel iz Sjedinjenih Američkih Država, dakle zahvaljujući našim Bosancima i Hercegovcima koji žive u Americi. Evo sad za prvi slučaj došli smo ovdje, nešto ovih dezinfekcionih sredstava, hrane i tako dalje, ali evo ljudi obećavaju dalje pomoć. Vjerujete li da ćete ipak obnoviti ovo vaše imanje? Da mi je samo dok sam ja živa da imam osnovno. Ne znam, izgubila sam nadu totalno, baš totalno. E sad evo mi smo bili u vašoj kući, gazili smo i danas je prepuna vode i tako dalje. Evo sad šta reći za ovo, kako je to izgledalo? Ne mogu ti ja objasniti, to je katastrofa. Teško. Voda kad je udarila, to je tako maz bio, to je nevjerovatno, sve, vidite šta je čupao, sve živo. Ne mogu, i bio sam u kući zarobljen 3 dana, da mi nije bilo ovih izbišćana ljudi koji su dogonili one, kako reći, hrane i to, bio bi gladan. Evo, koliko imate godina, jeste li zapamtili ovakvu sanku? Nikad, 72. godina nikad, a 72. ili je 5. ne mogu pravo, ona je bila najjača prva, a ova je nadmašla sve. Koliko mogu primijetiti, vaš donji sprat je uništen? Pa nema, evo vi, šetali ste, vidjeli ste. A da, nema šta, izbaciti pa na Bog šta da, tako će i biti, ne mera drugče. Da, evo naši ljudi koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama dijele ovu vašu patnju, zahvaljujući televiziji Bostel, odnosno fondaciji Bostel, došli smo ovdje da vam eto na neki način kažemo da niste sami. Znam da vam je teško, ali... Hvala vam, zaista vam hvala. Lijepa riječ sve radi, ama baš sve. Eto, to. Stukova sam, u nas je situacija loša, sve otišle stvari, sve užas. Koliko je članova vaše porodice, kako preživljavate ova teška vremena? Nas je 7, ko naiđe sa humanitarno ovako sa ovim sredstvima za čišćenje, dobijemo, čistimo. Otišlo je sve, nemam riječi više da kažem, ništa, stvarno je ovo užas. Evo ja pitam ljude kako dalje, pretpostavljam da ni vi ne znate kako dalje. Ne znamo stvarno, ja sam rekla mužu ovo, ne znam šta ćemo i kako ćemo. Kakva je situacija u vašem komšiluku? Loša. Ja sam izašla u zadnji moment sa djecom sreće, pa sam imala spakovane stvari. Meni je muž rekao da spakujem stvari, nema tu, kaže, ostanka. Naišao je bager, mi smo se pokupili u bager i sa bagerom smo izašli.
je nezapamćena. Sada sjedio sam ovdje, ali ovo nisi zapatio života. Pretpostavljam da ste još uvijek u šoku. Nije samo ja, onaj mladi sin ga to poludio. Mlađi sin je od straha, jednostavno. Nisam doživio život, rođen sam ovdje, ali nisam doživio ovo nešto. Vjerujte. Nisam se toliko bojio za svoj život, bojio se za život djece. Imam 2 sina, 15-16 godina. Pa ovako prije svega da pozdravim poselamim sve ljude koji će ovo gledati. Mi smo članovi Crvenog križa opštine Ključ i došli smo tu s velikim brojem da pomognemo ljudima u Prijedoru. U čišćenju, s hranom, imamo tamo 4-5 kombija hrane smo isto dotirali. Tako da se nikom ne desi ovo. Kod nas je bilo, a ovdje je kod njih stvarno gori. Nemam riječi kako, ogorno. Safija, evo došli smo ovdje zahvaljujući našim ljudima iz Amerike, vi ste u Prijedoru, ima li te pomoći, stiže li do vas, kakva je situacija, vi sad kad ste dolazili do nas, rekli ste toga dosta dolazi, ali slabo do nas. Ja ništa da se daje, ovo je prvo što sam dobila. Ništa, eno možete otići u kuću vidjeti, što sam kupila i s tim i perem i čistim je to. A živite ovdje u Tukovima? Aha, kuću evo ovdje imam. Evo dakle, zahvaljujući našim ljudima iz Amerike, došli smo do vas. Hvala vam, od srca vam hvala svima. Apeluju da se daje u te organizacije, međutim ja ovdje koliko je mogu komšilka niko ništa nije dobio. Koje je najbolje rješenje, je li najbolje ovako od kuće do kuće ili? Od kuće ko ima i da dobije. Evo vidite ljudi, problemi su veliki, voda je došla tako iznenada da nismo mogli ništa stvari ni skloniti, ni skupiti, ni sve je havarija živa. Pa vi kao da živite pored rijeke Sane, ovo iza vaših leđa nije Sana, ovo su ostatci Sane. Ne, ovo sve što je ostalo od vode Sane. Ovo je sve poplavito, ovo sve bile bašte zasijane. 3 put je, ovo je 3. put kako voda nama dolazi. 2 put je došla sama, podvodna, i onda nas je sad ova dokrajčila pravo. Trenutno vidi se još da ne mogu doći do svoje kuće. U kući je bila 60-70 centi vode u kući. Sve je uništito, laminat, parket, pločice, kuhinje, sve. Definitivno sve, ništa nije ostalo. Da, evo mi smo razgovarali s tobom, dakle kada smo pripremali ovaj naš dolazak zahvaljujući fondaciji Bostel ovdje, ovaj dio Prijedorske opštine, i baš s tobom razgovarajući ti sam rekao se nudne, ovdje su stvarno sve moje komšije ugrožene, a i ja. Pa sve je uništito, nema veze koje nacije, sve je živo uništito, svima komšijima ušlo u kuće, sve je poništava, po 100% je šteta. 100%. Evo, ljudi su uglavnom nezaposleni, teško će biti nadoknaditi ovu štetu. Ja štetu nemam čega nadoknaditi. Mama je u penziji, ja nigdje ne radim, ima trenutnu penziju 200 maraka. A u kući nema ništa, spava se na spužvama i sve. Za sad više nema ništa, bilo frižidjer, veš mašina, kuhinja i ovo što sam rekao, nema ništa, sve je uništito.
Hvala svakome koja je god učestvovao, nek je živ i zdrav, a mi smo ugroženi, ne mora biti gori što smo. Evo, trebaju li vama ova dezinfekciona sredstva, ova hrana? Treba, što god donesu, pošalju nama, treba, mi smo bez svačega. Enisa, evo mi smo došli ovdje do vas, ljudi na terenu kažu da je neophodno na ovaj način dijeliti humanitarnu pomoć u poplavljenim područjima. Šta vi mislite o tome? Da, baš tako, u pravu ste. U pravu ste, ovako se treba i podijeliti, nije da se dijeli, neko dobije sve, a neko ne dobije ništa. Ja nisam za to. Svi smo mi ugroženi. Ovdje nema ugroženi, a nema neugroženi, svi smo ugroženi. Šta znači vama ova dezinfekciona sredstva, ova hrana, kakva vam je kuća, u kakvom je stanju? U mojoj kući nema ništa. U mojoj kući može svako obići, u njoj nema baš ništa. Možemo li reći da je ovo u stvari samo početak ove priče, da ovo treba nastaviti kako bi naši ljudi počeli uskoro normalno živjeti? Pa normalno. Mi i ne možemo drugačije. Ne radimo, penzije male, od penzija nema ništa, to ne možemo se ni prehraniti. Nama ako neko ne pošalje ovako nešto, za nas života nema. I nek se ne dijeli roba, samo nek se dijeli ovako od kuće do kuće na ovaj način na kakav vi dijelite. Vama će ovo dobro doći, hrana, ova dezinfekciona sredstva, to je neophodno ovdje. To je neophodno, mi to morali bi kupiti da nije vas, zato vam se dohvaljujemo stvarno do Boga miloga. Da li u Raškovcu recimo treba još jednom doći za 3 ili 4 dana ili ovo sad dosta? Koliko je neophodno da vam se češće dolazi, da se češće pomaže? Ja vjerujem vi ovo kad potrošite, nemate dalje. Nemamo dalje, moramo kupovati jer ja stvarno i ono što sam oprala, kažem vam, sve smo digli iz kuće i parkete i namještaj i sve. I ono što je iverca, to se podnjegurlo, ne mogu se vrata zatvarati, to znači nema. Što je oprano, mi to sve ćemo morati izbaciti za mjesec, 2, 3, ili ćemo ruglo gledati u kući, ništa drugo, to je to. Dijete imam koje ne radi, muž radi sezonski isto, ja isto, svi smo na birovu, 92. smo dobili otkaz. Ja imam 15,5 godina radnog staža, ali to ne pije vode, tako muž ima 20 godina i to ne pije vode, mi smo svi na birovima, ljeti što se zaradi nešto sezonski, to je to. Penzioner, imam penziju 200 maraka. Gospodine Šistek, šta znači kada dođe ova pomoć u vaše ruke? Dobro, ja sad mogu zahvaliti ljudima koja je ovo učinio nam. Čuj, nismo imali ničega, nemamo drvaca, nemamo struje, nemamo telefona, ništa nismo imali. Kakva je situacija u vašoj kući? Loša, kao i komšije ostali, mislim. Je li ovaj narod i dalje u potrebi da mu se dolazi ovako, donosi pomoć? Dobro je bilo malo i opet par dana, što malo sanira pa da se opet nešto učini. Da li i vi mislite da ljudima treba na ovaj način direktno dijeliti u ruke ili preko nekih organizacija? Pa čujte, najbolje je bilo u ruke, ali ljudi malo to, znaš šta je, neko hoće 5 kruha, neko bi jedan dobio, mislim, trebamo biti realni, čuj. Jel ako čovjek dole više potopiti, daj njemu 2 kruha, ne daj jedan. Imamo razlike, velike. Ne, ozbiljno. To je ta humana žracija. Ja da živim, a drugi čuje. Ne, mora biti jedini. I da to podijelimo bratski. Da, evo ovo je do vas došlo zahvaljujući fondaciji Bostel i našim ljudima iz Amerike. Ja se njima zahvaljivam. Ne mogu se im zapaliti, hvala mi. Živi i zdravi.
ovo je dio Prijedorske opštine Pljohare. Kakva je situacija kod vas? Evo kažu ove vaše komšije, nevjerovatno se stvar desilo da je vas ovdje poplava. Ovo je bio horor film, katastrofa. Evo mi smo došli ovdje zahvaljujući fondaciji Bostel, naši ljudi iz Amerike su vam poslali ova dezinfekciona sredstva, ovu hranu. Evo ipak niste sami, znamo da vam je teško. Hvala im puno što su učinili za nas. Kako dalje iz ove situacije se izvući, kako preživjeti sve ovo? Kako ćemo, to mi jedino znamo kako ćemo. Eto dakle, dragi zemljaci, hvala svima vama koji ste i ovog puta otvorili vaša srca, koji ste pružili ruke prema ljudima koji su zahvaćeni poplavama na području općina Sanski Most, Prijedor, a i širom Bosne i Hercegovine. Mogli ste i sami primijetiti da je našim Bosancima i Hercegovcima, kako u Bosanskoj krajini, tako i širom Bosne i Hercegovine, i dalje potrebna vaša podrška. Ja znam da ćemo uz fondaciju Bostel, odnosno gledatelje televizije Bostel, i dalje imati priliku da našim sugrađanima koji su u teškoj situaciji pružimo podršku. Za televiziju Bostel iz Prijedora Senudin Safić.